Podo e weche mag arita eni Jadolo maduong mar kanisa Anglikan Ole Sapit okwedo ywaruok ekind piny Israel kod piny mar Palestine kata Hamas kowacho ni osekelo nek mar joma onge kod ketho moramora. Kolose kanisa ma ACK Stephen Ngege, Sapit okwayo pinje ariyogo mondo otiek ywaruok mar siasa ma ok gidonjre gi joma onge ketho. Bende okwayo piny owacho mondo ket arita e gwenge manjore otime nduoko mar neno ni jopuonjre otimo penjgi e alwora makare ma onge chochni moramora. Tumewekwa nguvu ya kufanya kazi ya kiroho, kazi zingine ambazo tunafanya za kuangalia mashule na pia kupanda miti. Kwa hivyo hiyo wiki imekuwa tunaita Green Anglican Week, ambaye mgeni wetu heshima amekuwa askofu wetu mkuu. Tumesikitishwa sana na mashambulizi ambayo ilitokana kule Israeli, ilianzishwa na kundi ya Hamas na Israeli kajibu kwa kishindo. Ombi letu kama kanisa ni kwamba wanadamu wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tungepaswa kuhakikisha kwamba kile ambayo italinda maisha ya mwanadamu sote tuzingatie. Kusiwe na mambo ya kigaidi na pia kusiwe na mambo ya wale wenye nguvu kutumia nguvu hizo kuangamiza maisha ambayo haina hatia.